darde kaarire o woni ha sabu nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe yamirino Imran ibn Husayn ɓe maaki mo hari mo nawni ɓe maaki sallallahu alayhi wa sallam salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa salli ala janbin fa in lam tastati' fa mustalqiyan rawahu al-imam al-bukhari nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamirino o sahabajo wiyeteɗo Imran ibn Husayn hari mo nawni ɓe maaki juulu harayɗa dari siɗa waawi sa wawata juulu harayɗa jooɗi sa wawata juulu harayɗa waali ka beccal maɗa si tawi a wawata ɗum ɗon kadi juulu harahiɗa waali ajji ko ɗum tindini ko fannimi haqqille maɗa ɗen hino ɗo hino tabiti haray islam on hino yamirma an julɗo o gorko e debbo juulugol se gayni yewtugol fiinde julde e julde jamaɗo e farillaji mum e ko yiɗa haray en yewtay fi julde juma nden kadi julde juma on ko haqqe waɗɗiɗo e dow kala julɗo mo tawata sartiji muɗum ɗin hino timmi allah on waɗɗini julde nden ka qur'an o wi o daali a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الله ذلك أن ييمبه غمديمبه سيتاوي جولد nden noddinanama nyande juma haray yahe faade e jantoyagol Allahu on juula accon yeeyugol laaɗo sallallahu alayhi wasallam kamɓe kadi ɓe maaki la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna min al-ghafilin rawahu al-imam muslim laaɗo sallallahu alayhi wasallam maaki yo accu sanne yimɓe accugol maɓɓe yahugol juuloygol jumaaje ɗen si wona ɗum Allah on ombay nota e ɓerɗe maɓɓe ɗen hara ɓe laatoto ko jeyaɓe e yimɓe welsindiɓe ɓen jumaare nde ko jumaare ko nyalaande jeyande e nyalaade ɓurɗe mawnude ɗe Allah subhanahu wa ta'ala hertinani moftenulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray ko nyalaande ɓurde moƴƴude kadi e nyalaade aduna ɗen nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة وفيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل إلى الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم إماكي كبري مؤيد إن يلاند دي الله يلنتني نانجن إمود كو نياند جمعة كو إن يلاند جمعة الله تغي آدم النبي آدم عليه السلام ko nyalaande juma Allah on naadimo ka aljanna ka wannomo ɗon ko nyalaande juma Allah on yaltinimo e nder on aljanna ɗon darngal ngal kadi darota ko sona e nyalaande juma harayno hanani julɗo nde o mawnina nde nyalaande ɗo o mawninira nde huwugol kala golleji yamiraaɗi e accugol golleji haɗaaɗi ɗin kono noon juma on kadi farlaaki e dow julɗo o si wona hara ko sartiji siɗi timmi gogo on ko taw hara ko gorko juma waɗɗaki debbo so yahi non o juuloyi haray julde makko nden no selli baraji ɗin hino woodi waɗɗaki kadi si wona dimo juma waɗɗaki jiyaɗo amma non so yahi o juuloyi haray julde nden hino dagi mo mari baraji julde juma waɗɗaki kadi sona hellifaɗo julde nden waɗɗaki suka paykun ha o timmina haqqille makko ɗen kellefuye makko on si o juuloyi noon haray ko ɗum ɓuri moƴƴude tentinin si tawi ko wonay sabu wowtugol makko juuloygol juma on waɗɗaki kadi neɗɗo nawnuɗo ko taw hara ko selluɗo si tawi ko nawnuɗo haray waɗɗaki mo juuloygol juma amma noon si mo wawi yeru juuloygol juma o yahi o juuloyi haray julde nden no dagi mo mara baraji muɗum haray ñiiɓugol kadi juman waɗɗaki neɗɗo setejo haray ko taw hara ko neɗɗo ñiiɓuɗo kono noon setejo on si ari o tawi juma on no juulede kadi o juuli juma on haray mo mari baraji juulugol juma on haray hino hanani hellifaɗo mo tawata juma no waɗɗi ɗum lootagol yaha juuloygol juma on
o wujito angiri o urno haray no hananimo kadi ɓornagol coñci kesi e coñci daneji haray no hananimo argol ka juulugol juma e waɓutu arano on haray no hananimo juulugol naafila juula e nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yerwo ko o waawi si tawi imam on o hewti ka juma o deƴƴita o heɗo almami on o ɗuɗɗina du'a on haray ko ɗum ɗon woni ko waɗɗimo e nder juulugol juma on haray no harmanimo noon kadi yewtugol yewtereji si tawi almami on hino waɗude khutba on wonayo o yewtu haray en ndaray en yi'ay wonde nokkeli buy e juulirɗe buy hara imam on no wadde khutba toroto ɓen kadi no jinda no torade hara ɗum no itta haqqille maɓɓe ɗen e juulugol juma on no itta haqqille hay wonɓe yaltinde kaalsi okkora ɓe e heɗagol khutba on haray ɗum dagaki almami ɓen haray hino yamira waajagol julɓe ɓen holla ɓe wonde no harmi e nder khutba juma on sino khutbede no harmani julɓe ɓen toragol no harmani julɓe ɓen ɗaɓɓugol goɗɗum go ko hilno harayna heɗagol khutba imam on nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ida qulta li sahibika yawma aljum'ati wal imamu yakhtub ansit faqad lagawta ɓe maaki kadi man massal hasa faqad laga wa man laga fala jum'ata lahu ɓe maaki sallallahu alayhi wa sallam si a wi'ani wondiɗɗo ma on e nder juma hara imam on no khutbude a wi mo deƴƴu haray a dewi ɓe maaki mo nangi mawlugol kaaƴo e ma yewta ma hilno goɗɗum go imam on no khutbude haray o bewi mo bewi haray o mara baraji juma haray ko wattangol yili moƴƴa eɗen golle ɗon ɓay ko golle ɗe dagaki haray hino harmani julɗo kadi yeeyugol ma soodugol si tawi noddinanama juuloygol juma sabu Allah subhanahu wa ta'ala on o daali ida nudiya lissalati min yawmi aljum'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' maaki Allah subhanahu wa ta'ala an daali ko onon yo julɓe si tawi noddinanama julde nden nyande juma haray yahe juuloygol juma on acce yeeyugol haray ɗum ɗon hino harmani julɓe ɓen ko homɓe ko yeru njelo haani juulugol juma haray ko ɓuri fanɗude e juulooɓe juma ɓen tawata juma on no daganiɓe karama ko ɓen no wi'i wonde ko iw 12 haa yeeso si tawi woni yimɓe makko baaɓe 12 timmi e juulirde hara ko ñiiɓuɓe juulirde nden ko juulirtende juma haray ko ɓeeɗo haani juulugol juma en darato ɗo ha kasetun ɗimmu inchallah fuɗɗitoɗen katammu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim siɓɓe julɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haray ha joni ko woni e yewtude am ko Elhadji Ceerno Amadou Sow hiɗen yewtude fii ko yowiti e juulugol juma on en yewti e kasetun ɗimmum kum si tawi ko yeru embere njelo fuɗɗoto juulugol juma karama ko ɓen ɓe wi'i ko 12 heɓi yeeso woɓɓe no wi 50 ha yeeso joni noon si tawi goɗɗo ari tawi juma on no juuleede o aditama ko honno o gerdata en yewtino ko feƴƴi makunulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonde si a ari a tawi imamu no juulude ya warru no imamu woni e warrude noon ka tawɗamo wo ko ya tokko ɗon joni noon si goɗɗo ari juulugol juma o woni aditaɗo so hewti koye o tokko ka o tawi almami on wo si o heɓi darnde wondude e almami on haray o timminay tun ndeya darnde o juula ɗiɗi o salmina haray o heɓi julde juma on amma noon so heɓali darnde wo wondude e almami on haray on say o anniyoto juulugol fana on o timminanayi so hewti o andi wonde o heɓay darnde wondude e almami on ɗum o juulay ndeya ɗimmere o juuli juma on so hewti noon o andi wonde o heɓata darnde wo wondude e almami on wano so ari o tawi hiɓe tayyade salmingol
o habbiray o anni o juulugol fana on o jokka ɓe si imamu on salmini o immo o adda darɗe 4 hara o juuli fana on. si tawi non kadi goɗɗo ari o tawi imamu on no hutubude nyande juma ko honno o gerdata. karama ko ɓen no mari ɗo pehe 2 ma laawi 2. feere aranere nden karama ko ɓe go ɓe wi'i wonde si a hewti ka juulirde a tawi imamu on hino wadde khutba on haray ko ya jooɗo heɗitoɗa khutba on. haray ko ɓe dallinori ko hadiseji ɗi nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam makuno wonde si a wi'i wondi ɗo ma himo wowlude hara imamu on hino khutbude sa a wi'animo deƴƴu haray a bewi. haray ko ɓeeɗo ɓe wi'i wonde joni non ko yamirgol ko moƴƴini nelaaɗo haɗima ɗum. joni haray sa tawi imamu on no khutbude ko ya hewtu tun jooɗoɗa heɗitoɗamo. karama koɓe go kadi wi'i wonde si a hewti ka juulirde a tawi imamu on no khutbude haray ko ya juulu darɗe 2 hayfuɗe 2 jooɗoɗa non heɗitoɗa khutba imamu on. fi hon ɗum sabu nyande go nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam har hiɓe khutbude ka juulirde maɓɓe. goɗɗo go naati ton o naati tun o jooɗi nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam taƴi ko khutbata kon darni khutba maɓɓe on ɓe noddimo ɓe landimo ɓe makanimo a juuli darɗe 2 o wi oye mi juulale. nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki immo juula darɗe 2 on say o immi o juuli darɗe 2. watti ɗon dalil maɓɓe ɗimmo on ko maaku nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam on man dakhala al masjida fala yajlis hatta yarka rak'atayn. mo naati ka nder juulirde wonayo o jooɗo haa o juula darɗe 2. ɓeeɗo ɓe wi ɓay nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam darni khutba maɓɓe on landike o si o juuli ɓe yamirimo yo o juulu ɗum tindini wonde se a naati a tawi imamu no khutbude haray ko ya juulu darɗe 2 non jooɗoɗa heɗitoɗa ko imamu on woni e khutbude kon. haray non no woodi yoga e yimɓe julɓe go'o ɓe juuloyta fayda waɓutuji ɗin fuu sewna juma on tun. si juma on hewti ɓe ɓorno ɓe saɗɗa ɓe yaha ɓe juuloya juma on ɓe miijo wonde awa ɗum ɗon yonanayɓe e nder nyalaɗe luttuɗe ɗen fuu e yontere nden. woɓɓe maɓɓe dallinora maaku mo nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki aljum'atu ila aljum'ati kaffaratun lima baynahuma. ɓe wi'a iw juma heɓi juma no wona kaffara ko woni hakkunde majji. haray ɗum ɗo ko majjere ko faljere mawnde nde tawata islam on no haɗi hino harmini. gogo on haray ɓe ƴetti yoga e maaku nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam a sikkay ɓe ƴetti ko welata ɓe kon ɓe acci ko lutti kon. sabu nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam wona ɗum ɗo tum ɓe maaki. islam on le ko wona ya ƴettu ko welete kon acca ko mettete kon ko ya ƴetti du fuu sabu fuu ko diina kan. nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ko maaki ɓe maaki hadis ɓe maaki as-salawatul khams wal jum'atu ila al jum'a wa ramadanu ila ramadanu mukaffiratun lima baynahunna majtunibatil kaba'iru. kamɓe ko ɓe maaki ko julɗe ɗen 5 ɗum tindini ñimnugol julɗe ɗen 5 e waɓutuji mum ɗin kañum ma iw e juma haa e juma rawti fukkali jumaje ɗen kadi wa ramadanu ila ramadan suumaye on kadi haa e suumaye o ti ronkali horugol suumaye timmina sartiji ɗin fuu kadi haa e suumaye ɓe maaki mo tabiti e nder ɗiɗo fuu ɗum no wona sabu yaafeede makko junubaji ɗi o waɗi hakkunde ɗe julɗe ɗo e juma heɓi e juma e suumaye heɓi suumaye si o woɗɗitike junubaji mawɗi ɗin. nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ko hadis maɓɓe on ni joni noon mo ƴetti ɗo iw juma on tun heɓi juma acci ko lutti kon fuu haray islamu jaɓantamo ɗum diina kan jaɓantamo ɗum haray ko kanko tun andi ko hombo yoɓatamo wona adduɗo sariya on. joni noon no woodi woɓɓe goo kadi ɓe aray ɓe naata ka juulirde ɓe tawa imamu on no khutbude. si ɓe naati ɓe tawi imamu on no khutbude ɓe jooɗo haa say imamu on hewti ka du'otoɗon e nder khutba makko on ɓe
ɓe immoɗon noon ɓe adda darɗe ɗiɗi hara heɓe yawna ɗe on say ɓe gayna ɓe jooɗo ma ɓe tokko ka julde. haray ɗum ɗo kadi ko faljere mawnde nde tawata ko nde ɗo ɓuri tiiɗude, sabu hay nokku ala nde ɗo ka mari dalil. gogo on si tawi imamu on hino du'aade e nder khutba makko on, haray haa joni himo e khutba on, haray khutba on lannaali. joni noon sa ari a tawi imam no wadde khutba a jooɗike, himo wadde khutba kadi a immike a darike a juuli, haray nafa ala, haray hunde ala ko mari dalil e ko waɗɗa kon. ɗum ko goo ɗimmun ɗum imam on o gaynay khutba on tun salli darna. joni noon en jangino ko feƴƴi wonde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki wa idha uqimati salatu fala salata illa al maktuba. si tawi julde nden darnama, nde darnanama haray julde wodagotako. si julde farilla darnanama, julde sunna wodagotako sona nde julde farilla darnanande ɗon. joni noon haray ɓeɗo faljere maɓɓe nden sikkugol imamu on gayni khutba on, sanga o du'ato haray ko faljere, sabu haray o gaynali. ɗimmun ɗum ɓe juula ɗon kadi sunna hara waɗutu farilla on darnanama, haray ɗum ɗo fuu ko faljere, haray ɓeɗo no hani accude ɗum ɗo kadi. amma non si tawi juma on juulama salminama, haray julɓe ɓen hino newnana juulugol sunna ɓaawo juulugol juma on. hay si tawi ɗuuɗa ka waɗede ka meɗen, kono no dagi ko sunna. si tawi wonde o tigi juulay ɓaawo juma on sunna on ka juulirde, haray ko ɓuri moƴƴude ko yo o juulu darɗe 4. sina ɗum kadi o yaha ka suudu makko o juula ton darɗe 2, sabu nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki idha salla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha 4, rawahu al-imam Muslim. nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wonde si goɗɗo e moɗon juuli juma, yo o juulu ɓaawo juma on darɗe 4. hadis on ko imam Muslim fillimo himo selli ken. imam Muslim e imamul Bukhari kamɓe tigi ɓe fillike kadi immorde sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, ɓe maaki wonde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe laatinoke hiɓe juula ɓaawo juma on darɗe 2 ka suudu maɓɓe. ɗum kadi tindini wonde si o tigi hooti, haray koyo o juulu darɗe 2 sunna ka suudu si ko ton o hootiri, haray fo no dagi fo hino selli, sariya on hino newni. se yehi ɗon en aray yewtugol e juulugol e hoore fure. juulugol e fure si tawi julɗo maayi, haray ɗum ko farilla e dow julɓe ɓen fuu, no wi'e farilla yonondirɗo ma farilla yonondirteeɗo. ko woni ɗum ko si yoga e julɓe ɓen immike golli on farilla ɗon, haray yonani luttuɓe ɓen fuu. kono si gooto immaaki golli on farilla ɗon, haray julɓe ɓen fuu heɓay junubi ɓen wonɓe ɗon haanuɓe gollude on farilla ɗon. haray nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko kamɓe juulayno julɓe ɓen si tawi ɓe feƴƴini fewndo maɓɓe. si tawi ɗon feƴƴi, hari ko almamiɓe ɓen wonno juulugol fewndo ɗon, kono juulugol fure on ko farilla yonondirteeɗo. si tawi non fure on kañum kadi hino mayɗo on hino ñawli, haray ɗum kadi ɗo yo o juule ko yo lande simo ñawli. simo ñawli itte e jawdi makko ndi o acci ndin, si tawi himo acci jawdi ñamande nde yoɓe si o juule. nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hari si goɗɗo maayi e sahaba ɓen ɓe landoton himo ñawli, saayiji goo ɓe inna o ɓe juula. si tawi himo ñawli, ɓe landotono ko hombo yoɓantamo ñamande nden. wuri ñande goo ɓay heɓanoki yoɓanowo mayɗo goo ñamande nde o ñawli, nde nulaaɗo maako no sallu ala sahibikum, juule won diɗɗo moɗon on. hulɓingol jama on, hollugol ko haa honto yoɓgol ñamande nden kadi woni farilla haanaɗo tottede. kono ɓay dawla islamum heɓi doole, nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko kamɓe wonno lamɓe dawla on fewndo on saa'iɗon, hari si goɗɗo maayi mo ñawli heɓaali e waliyuɓe makko ɓen ko yoɓanamo ñamande nden, ko nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fawtotono ɓe yoɓa ñamande nden ɓe juulamo.
nyande go wuri goɗɗo feƴƴinno fewndo nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam tawi mo nyawli nulaaɗo landi ko hombo yoɓantamo nyamande nden goɗɗo go e sahaba ɓen wi'i nelaaɗo mi fawtike yoɓugol nyamande nden nulaaɗo juuli mo kono nyande nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam fotti e on fawtinoɗo yoɓugol nyamande nden wo ɓe landitotono mo a yoɓino nyamande nden haa nyande go kanko tigi o wi nulaaɗo mi yoɓi nyamande nden ɓe maaki nden nyande al'ana barratta jildata ɓe maaki awa jooni non a ɓuɓɓini ɓanndu makko ndun hari a sikkaymo wonde ɓanndu hari a sikkayno wonde ɓanndu makko ndun no wulneede sabu nyamande nde o nyawlino nden haray si goɗɗo fawtike nyamande nden hiɗen andi haray hande kadi fawtiɗon ko on ɗon woni ko nangitirte nyamande nden wonamay ɗon kono toujours ko hollugol wonde ko haa honto nyamande nden tiiɗi fii muɗum ka diina islam juulugol noon fure on kañum kadi no mari sartiji yowitiiɗi e sartiji julde ko yewtuno ɗen kon fuu no e nder muɗum laaɓal ngal laaɓal tayre laaɓal si tawi goɗɗo no wonde janaba ko yo looto longal kañum may suuɗugol awra on kañum may fewtugol qibla on ɗiɗo fof ko sartiji ɗi tawaten yewtino fii muɗum haray ko sartiji kadi e juulugol fure on fii honɗum nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki juulugol fure joni noon juulugol fure woni julde hay si tawi wona julde juulirtende wano julɗe farillaje ɗen non kono noon wi'ama julde haray sartiji ɗin fuu sartinanoɗi ka julde ɗin ɗi sartinte ɗo kadi no dagani noon suddiɓe ɓen kadi juulugol fure haray ko ɓuri heewde kon ata e suddiɓe ɓen no gasa haray ɓe ɓuray yurmende ma ɓe ɓuray angal muññagol e yurmende nden sabu ɓe wullay ko tiiɗi ka meɗen ga kono noon ko ɓuri heewde kon a taway hiɓe woɗɗintina e sifa juulugol e fure on haray ɗum ɗo haana hiɓe haani juulugol fure on si tawi sartiji julde nden no timmi e maɓɓe haray kamɓe kadi ɗo yoɓe wonutoɓe wulla ɓe fesa ɓe linta ko yoɓe arɓe juula fure on wano worɓe ɓen juulirta non ko ɗum ɗon islamu yamiri ko ɗum ɗon wondi e baraji inchallah haray ko honno fure non juulirte haray julɓe ɓen si ɓe ari gogo on ko ɓe daro ɓe anniye on en yewti fi makko ko heewi ɗimmun ɗum kabbirali nayi woni ko fotta hakkunde karamokoɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen tammun ɗum ɓe darano ɗin kabbirali wonande waawɓe ɓen fuu ɓe wawata ɓen juulira no waawiri wo naya ɓum ɗum ɓe janga fatiha si ɓe habbirago arano ngon ɓe janga fatiha haa ɓe gayna ɓe habbirago ɗimmo ngon ɓe juula e nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam haray ko ɓuri moƴƴude e juulugol e nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ko salatul ibrahimiya on mo yewtuno ɗen on ka julde ɓay on ɗon tabiti wonde ko sayna jibril alayhi salam woni ko janni mo nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam si iwi ɗon oti habbirago tammo ngon o tigi du'ano faatiɗo on du'aji ɗin no heewi haray karamo koɓɓen hino windi ɗi haray no woodi du'aji kadi fillaɗi morde nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗiɓe du'antono faatiɓɓen si o gayni ɗum ɗon o habbira o salmina haray ko ni woni juulugol fure on joni noon mo aditama kadi ɗo ka juulugol fure a ari a tawi no juulede fure on haray ko honno gerdata haray ɗo kadi koya a habbir tawta juuloɓe ɓen si tawi ɓe salmini haray hiɗa suɓindina hakkunde timmingol kabbirali ɗin e du'a on wano timminirta julde nden non e salmingol salmindina e almami on haray fof hino dagi fi honɗum sabu nyande go nene aishata radiyallahu ta'ala anha sonnajo nulaaɗo on sallallahu alaihi wasallam ɓe landino nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam fi kabbirali goo ɓe maaki haray sa'i goo ɓe ala e nande fi kabbirali goo nde ɓe juula fure on nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam maakanimo ma sami'ti fakabbiri wa ma fataki fala qadaa alayki ɓe maakanimo konko nanɗa e kabbirali ɗin haray habbir ko feƴƴirma kon yoɓugol alanama haray o hadise ɗo tigi
ko dalil wonde rewɓe ɓen koyoɓe juulu fureeji ɗin kamɓe kadi sabu nene Aisha o landike nulaaɗo onni kabbiraali goo wonde meɗen nana ka juulugol wonde men nanata haɗay ko dalil kadi wonde si tawi almami on salmini ko aditaaɗo haray hiɗa waawi salminde hiɗa waawi timminde kabbiraali ɗin e du'a on fof no selli inchallah saa'iji goo kadi haray no woodi woɓɓe ɓe wattinoyte hara ɓe juulaaka maasina ɗum hara andaaka si ɓe juulaama maa si ɓe juulaaka sifa ɓeeɗo on haray mo wattinoyaama juulaaka maasina ɗum woɓɓe juuliimo woɓɓe juulaalimo maa sikkitaama si o juulaama haray on sayno dagii juuloygol oɗo hay si tawi kaka gaburu makko ka gaburu makko no dagii sabu nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam nyande goo hari suddiiɗo hino laɓɓina juulirde maɓɓe nden wi'aama ko debbo ɓaleejo hari mo laɓɓina juulirde maɓɓe nden nyande goo o nawni jemma o feƴƴini ɓay o feƴƴini sahaba ɓen wattinoymo ɓe aami findingol nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓay ko jemma ɓay weeti nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam landii fii makko ɓey mo nulaaɗo o feƴƴinno men wattinoyimo jemma nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ɓe hanno andinonmi nulaaɗo immi sallallahu alayhi wa sallam ɓe seeni ka berɗe ɓe juulimo kamɓe sahabaɓen kañum kadi juuli ɓaawo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum tindini wonde no dagi juulugol goɗɗo mo juulaaka maasina ɗum hara ko ɓurɗo ɓe moƴƴude ɗum haani juulugol mo ɓay nulaaɗo haray no ɓuri moƴƴude sahabaɓen haray ɗum ɗon hino dagi inchallah ko wano noon juulugol e wirniiɗo kadi haray no dagi si goɗɗo maayi e nokkure woɗɗitiinde haray no daganima ka juulaa e makko hay si tawi noon o juulaama sabu juulugol fure ko du'anagol mo jooni noon fiina kala goɗɗo du'anike mo haray no daganima an kadi ka du'anoɗaamo eɗen anndi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi'etenooɗo Najaasi on lanɗo Habasha fewndo on saayi ko ɗum woni Éthiopie hannde laaminooɗo fewndo on saayi ɗon hari o silmuno ɓay o maayi Habasha ton nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah andinno mo Madina nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamiri julɓe ɓen ɓe yalti ka ɓaawo juulirde ɗon ɓe juulimo julde wirniiɗo haray juulugol julde wirniiɗo ɗum kadi hino dagi amma konnguɗi juulugol fure on no wirno